tes 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 tes. Masih turbo dulu. Cari ini San Mori. Ada turbo? Enggak, 100. Baik, 100 deh. Iya. Bayarnya tunai ya? Hah? Tunai bayar. Pertamina? Pertamina? Iya. Dari 0 ya? Belum turun nih. Turun nggak? Kemarin 21.200. Oh iya 21 ya. 19.750. Di liter. Lumayan lah. Halo, assalamualaikum guys, selamat pagi. Hari ini kita San Mori guys. Hari Minggu, udah isi bensin. Kita OTW ke titik kumpul guys. Kemang lebar daun di Alfamart. Pasar 45. Memang ya seperti biasa guys, di sini macet karena pasar tumpah. Lampu merah Simpang Polda guys, stop dulu guys, tangkap polisi nanti kita. Kumpulnya di Demang Lebar Daun guys, di Alfamart Demang Lebar Daun.
Nggak ada uang guys, seperti biasa mati uang ini. Siapan, siapan.
TBI guys. lompat guys. Jumping.
guys, demikian dulu hari ini kita. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.